Inkulumalanga yomculo wamaskandi UMdumazi Mhlongo iyazivuma-ke ngokuba strong nanokuba i-ghost mayesho. UMdumazi Mhlongo ukhalile-ke lapha ku-Facebook nje ey'nsukwini ey'dlule uthi uthuke umlandeli womunye wabaculi akangezwani nabo okunjoko lokho. Kuthiwa lo mlandeli ubize uMdumazi ngenhlamba ethinta uma wakhe. Uthe mayibuza uMdumazi, hawu mfowethu ungithukelani? Waseyasho-ke lo mlandeli ukuthi hayi bo, phela wena ukuthukela ukuthi awuzwani nobani, mina ngiyofa lapho okufa khona usibanibani. Wavele wayifundela kwezakhe ukuthi uNjoko lowo. Uthi akabanga-ke esalokhu eqhubeka-ke efuna ukulwa nani nani, uvele nje wahleka wayihambela ngobani uyakwazi lokhu futhi ukujwayele izinto nje izimpahla lezilwa ngenxa yalo mculi lo akangezwani naye. Namhlanje-ke lo mculi lona ubhalile-ke ekhasini lakhe ku-Facebook. Ubhale ukuthi mawukuthi bamgadla yena kuyadlilizelwa nje kube njeyaya. Kodwa masekugadla yena kuyakhala kuthiwa uqinise isandla. UMdumazi-ke siyamazi ukuthi uyinkunzimalanga nje. Ngisho nomculo wakhe uyakhuluma futhi mnandi, abantu bawuthakasela kakhulu. Le nsizwa-ke le esasencane-ke iyasho-ke futhi ukuthi isazokhipha nje amacwecwe amaningi amnandi futhi-ke nongayazi uyozayazi, nongayithandi uyozayithanda. Sengiyayivala-ke le video, ngicela ukuthi usubscribe uphinde ulike, ngiyabonga.